vhone vha khou ḓiphina nga vhutshilo havho nga tshino tshifhinga, vha khou ḓiphina nga relationship yavho ngauri vhone vha funesa hezwiḽa zwo ri na ndi mungana vha khou ṱoḓa u pfha opinion ya mungana na kha zwithu zwi sa muṱoḓi, zwithu zwine zwa vha uri ndi zwithu zwine zwa tou ṱoḓa lufhera lwo valiwaho hu si na muthu wa vhuraru. Vhone vha ṱoḓa advice hone vha ya vha vhudza upfhi ni songo vhuya na mulema nga hezwo, ni tou ni songo vhuya na tenda a tshi ni ḓowela. Muthu no khou pfhi vha songo tenda a tshi vha ḓowela ndi muthu ene vhone vha khou tea u vha vha tshi somolelana na zwa haṋwani, ndi muthu ene vho ḓivhudza uri vha khou tea u tshila naye vhutshilo havho hoṱhe. Vha ḓo tshilisa hani vhutshilo havho hoṱhe naye vhone vha tshe vho ḓiputa vho vhudzwa nga mungana uri vha songo mu sumbedza dakalo, vha songo mu sumbedza mavhala avho a vhukuma. Hezwiḽa zwa sokou na ndi mungana ndi tou zwi itisa hani, mungana u ḓo vha xedza hezwo zwine a khou vhudza vhone uri vhone vha ye vho yo zwi ita ene ha zwi itisi ngo ralo, na opportunity tsho uri khamusi a nga zwi ita ha natsho. Kha vha ite vha tshi shumisa wavho muhumbulo, vha ite vha tshi kala nga yavho situation uri situation yanga yo tou rali ndi zwi tshimbidza nga heyi nḓila ngauri vhathu dzi circumstances dzashu na nḓila ine vhutshilo hashu ho dzudzana ngaho a zwi fani. Hezwi zwa sokou dzula vha tshi yo vhudzisa mungana tshiṅwe na tshiṅwe, mungana u ḓo vha xedza a dovha vha vhudza vho hezwinoni musi vhone vha tshi vhulela ari no thetshelesa zwiḽa nṋe ndi khou amba nṋe nda ri khou sokou ḓi ambela, vhone vho no thuthekanya zwoṱhe. Zwino kha vha litshe sokou na ndi mungana na zwiṅwe zwine zwa vha zwa vungu sa ṱoḓi riṋe vhaṅwe